Dunia Seni. Pertunjukan hari ini jatuh pada pukul 12:42. Saatnya azan pertama dikumandangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا